in mangai ton thewang u ziak tu sang te Ronald rom bung som pathum chang riat in mangai ton nangot lo chu tu ma engma basu ma ni mi hring pui mangai tu chuan dan chu azo fam kim to si a mi hring kanin mangai ton na ringot po hi amoin mangai ni hi a hre om mia si lo ma se mi hring atanga chuak hi chuan chin hi anei le fo thin pathian mangai na ama atanga chuak kan lo trom pui ve theinan afapa chu min ron peto ani kha Krista a kan om chuan tharau ra mangai na chu aron ra chuak to mai thin hei hi anei tu le adong tu tan chuan a hlu in aro pui thin ani mangai na nei tu chu lalpa a anun achol tlat awangin chu chuan launa te atibo to thin chin lem nei lova mangai tu engkim ti thei kuta in nga chu athamuan thak ani Krista a kan oma pathian atanga chuak mangai na kol tu ni hi anuam ani hi rem thei lo nei lova om tluka nuam hi alo om mi alo Krista awanga kan torna te hian lom na men lo min siam sak thin ani si a mangai na a om chu pathian fa kan lo ni mai box si nen mathlir hi a engani kan thei lo tura kan ngai hi Krista a chuan alo thei vek ani hi ma se kan tum lo le du lo na alen zok awang hian chu mangai na a chuan kan om ve thei lo pha zok thin ani tharau thiang hlim chen chila oma midang rem thei lo nei lova om hi anuam ani hi hei hi pathianin kan om na tura min du vek na ani lai hian rin lo na awang hian kan chang thei lo thin ani min mangaya anun hial hlana thi thlenga kan ta na tuar tu chatuan nun kan nei theina kan lalpai so Krista chuan mangai thei lo thin huat na akhat kha crossa alo thi pui to ani si chuan atharau min pek zara mangai na chu kan lo nei ve thei to ani si a ma se rin lo na awanga tharau chu keima ania a om tlat si lo chuan alem rei dai lo bak phor tur kan nei ngai lo alem ani angein atlo lova theile pe chin anei thin reng ani hi pathian atanga chuak chuan eng angmi nge athliar lova tu chunga po alo tilang thei to thin sual ngai zamna lam ero akok lo mangai na chuan thok zelin an that na turin azil hau zok thin ani si a pathian in Krista a min mangai na aron ti lan ang hian min mangai lo tu te a po Krista eng chu lo eng chuak tur ani to zok ani mi in min lo rem lo po ni se ring tu chuan a mangai thei thin pathian tharau zalen na mangai na om na in chu anuam thin ma se ril rudik lo puwa Krista a om lo chuan lom na a mungai lo mangai na a om lo chuan pathian a hrelo eng ang po in mi te hmuwa ring tu angin lang thin ma se thamuan na tak anei thei lo ani mangai na a chuan nun hi anuam ani mi ten min rem lo ma se lalpa a lom na tak kan chang tlat si a van ram kan thlen huna phei chuan kan mu apiang te mangai ber
an nivek mai tur te hi ala nuam don ani setana hian min bol kuala a ko ran pol zong te hian in huat na le in rem lo na te min han nei tir ta thin ania Krista Isua hian kan om lo ani ama a chuan in rem lo na om thin chu aron in rem tir vek to sia sual bum hian I om to lowang u an pol ve chu kan ti hian mu sit na suala kan omin kan pol chu ti hian chapo na suala bok kan om alo ni jok sia Krista a pathian in min ron rem to ang hian tu po mai hi in rema omin I thok tlang jok ang u in mangai ton na hi kan om na tura min du na ani laya mi hring terem theilo na hi kan sa khomi na te hi ani mai thin Krista Isua chuan in rem lo na hi a om theilo in rem der ani lo rem na Krista hian ain rem tak tak thei ani kan tran hi lalpa ni lovin thil dang wang hi ani thin kanin pom du lo phal lo mai jok thin ani hi chu wangin kan ti dana tha adik bik ti lam ai chuan keima a Krista anungem mangai na a ka omem ti hi kanin enfiana lo ni jok toro se lali so Krista bak mamo tu ma in kan nei si lo Johanna thon khat bungli chang sri tanga chang kwa du tak te u in mangai ton thewang u mangai na hi pathian laka chuak ani sia mitin mangai na nei apiang pathian rin an ni to a pathian an reboka mangai na nei lo chuan pathian a relo pathian chu mangai na ani sia hemia hian pathian mangai na kan chunga alo langta ama awanga kan nun theina turin pathianin afapa nei chun khovela aron tira hian lalpan malsom chewro se